Adda iti pakasaritaan nga saan nga mayabkas. Isu nga na isurat. Surusurat nga napton ritma, pamateg, panagsagaba kaya namnama. Dagitoy iti istorya nga day tilikodan dagiti sursurat. Daytoy programa ket mangisaot kada kayo iti agduduma nga pakasaritaan anay drama iti radyo. Sapay lang kumata magustuam dagitoy nga Ilocano drama. Intay nga roden dinggen iti pakasaritaan iti biag tuy umuna a letter sender. Idawak nga ilingadak itinaga ni Esmeralda. Masiribak saan apanang bagkat iti bukod at ugawa ko nada at damat pamuyaak. Nupay na ikarigatan dagiti dadakkel ko ti panang paadal na kanyak uray no narigat ti kasasaad mi iti biag. Nagarapa-apak iti narangay a biag. Kat no apay anak ko ti kastoy isuman tinak binsa-binsaan dito'y surat ko. Kastoy man ti rugi ti amin, Tia Sofia. Di ka man na naasyanan kini Ramil, Esmeralda. Ato tinakaimatang iti panang pabain mo kan kuana. Basol na matlaang. Di na amo nga ilugar ti pagraywan na. Tiyak pa'y pinabain na. Awan matidakas na iti kunak tinaramid na Kayat na lang ay panagnak at talaga ngay ayatan na ka. Anya pa'y sa pulam kini Ramil. Di adal. Kan, gwapo. Di si kan, tagpaaram kan kuana. Na, uray agkasar kayo pa yan inton bigan. Oo na yan. Sika talaga. Adda na talgad at trabaho ni Ramil. Danda ni kanumanan mo italoy ti posisyon na. Awan pipiyang ko. Adagar anam kanya kabak na. Planok paikit din nga aklunan. Naragsaka kiti dahito apa nang aklon mo kanya, Esmeralda. Agdo-ado ako maamangaklon ken kaharot. Ako ngay ayatan ka. Nakurapay kami. Naikargatan lang amin nagiti dadakkel ko tinang paadal kanya. Nakurapay man kan baknang agpadang adda karbangan ng agayat. Saan to nga ta a problema ni mamang mo? Awan rumba nga pagdanagam kan mama. Datatagdan na ito nagkasarta. Ha? Kasar? Esmeralda, awan plano kapag bayagan ti relasyon ta. Amangan no maagaw ng kapaiti sa bali. Isong agkasartan. No, itapay lang ngay naklon ka. Sa bagay, amo patkit din itata nga imay ta nagpasya dito'y baybay. Ti kayat ko asawen, sapay ko matagkasartan, iti kabiitan na panawen. Uwan matkit din agpaiso, Harold. Ay-ayatin ka. Esmeralda, mabalin ka din nga arakupan ka. Jak kumakayat ti makibiyang iti dayta abanag. Hanggang sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo. Tata, saan yung kadi akayat ni Harold para kanyak? Baknang da, ngam nasingpat. Sumimsim lang iti arang nungas na nga da okasyon. Baknang da, nakurapay tayo laeng. Narigat nga agkatunusan ti baknang ken nakurapay. Saanan nga uso day tatata? Panawan pa'y lang ti kupong-kupong. Agpapada tayo amin namang mga nitin na po'y. Nakasaritam ka din ti mamang ni Harold? Nagkita kami ti may isang okasyon. Inyam amunak ni Harold kan guana. Nabiit pa'y nga agar-aram kanyak idi. Ala, tingitingam ana imbag. Uray ta saan kayo pa'y mo't anagkasar. Sugayam tikon ko na makayan ayat mo, Haron. Kasladan nakakita akin ko, ana. Mama, nalipatan nyo ka din? Iniyamamukon kada kayo na Esmeralda. Wan, malagip kon. May bagay iti kinapudaw mo tinagan mo, Esmeralda.
yaman naglaunay, Mama Candida. Anya ti kunam? Mama Candida? Kuan. Mama, kastan tumat ti pagpumpalan na. Nagtulagan mi ngamin ti panagkasarmi. Asla, nagbigla unay dagiti pasamak. Nakaturpos ka din iti kolehiyo, Esmeralda? Awan, Mama. Agtrab-trabaho ak iti may sa akumpanya. Nupay prangka, ti panagsarsarita ken natanging ni Nana Candida Tia Sofia, pinapuskol ko ti rupak. Nasurok lamay sa atawan nga agayan ayat kami idi, nagkasar kami kini Harold. Day dingatan ti karagsakan na pasat ti biyag ko. Kamaudyanan na, natong palmatlaan ti arapa ako. Kat kastoy man, dagiti si Maruno pasamak. In love with you till the end. Kung naklakit din masigugkan, magagara naklaon niya nagawid. Nangato ka na ti blood pressure ko. Isuan na gululawak. Dandani ako ay natalimudaw. Ngam kalpasan na nagtumarak, itiin na siya ti doktor nga agas. Si Maya at matandirik na. Kasapulak la ka no ti agina na. Hindi pa lang namin nga ibagbagakin ka nga agikat ka ni di trabaho. Kapilitan na kasta ti mapasama karon. Agina na aklaan. Saan ka nagsubli ti trabaho, Miss Esmeralda? Aginanakan, tabarang maadaan tanto ti anak. Agtrabaho ka lang nga ron iti opisina yo. Awan ti bakante di opisina. Dito'y kalagad balay. Deta nga ron ti magakin Esmeralda, mama. Aginanan, tapno maadaan kayo matin ti apo ko. Nasaya at lang no awan ti diferensya na. Ay, nasaya at kumano ni Diana ti nakatuluyan. Talon ti anak da iti asawa na. 5 kumano saan anatay dagiti singin. Ay, sayang nga ron, mama. Ha? Sayang ka no. Anyang katati kayo tasawa ni Harold. Talaga sayang ta saan kayo ang nagkatuluyan. Adapay lang iti free school ti inauna nga anak da. Madlaw ka no na masirip. Ti kayat ko asawan, mama. Natay dagiti singin nga anak ni Diana. Anya kumapay lang amin ti pagtrabaho ang tatang. Anya ti Sirbina, anak ki asawa ak iti baknang. Sayang nga ron ti inadal mo. Mabalin mo kumamat yung trabaho at awan pa yan at kiyo. Kasapulan nga ron nga aginanaak, tanangato ti presyon ti dara. Yok pa'y kayo ti matay tatang. Gitaem ngamin dagitang kankanem. No idi balasan ka pa'y kas kalag bibiyag abaknang. Nakusim ka nga agsida itinateng. Naglimos nga to ti karne tatang. Nay, adasa nga ilay. Mabitla ang tayo nakitaan. Amang ano ni Pilar daytan tatang. Nagtulag kami ngamin adito ti pagkitaan mi. Ay, kasta aya. Sa bali nga agpaiso ti makiasawa iti baknangan niya, nagaduda kita ginatang mo. Nangingina pa'y. Anya ti serbi ti karga ti ATM card ko no jak gastusan. Sa bali lang ti credit card ko. Wow ha? Milyones nga tatig igama makwarta nga rod. Wano, urnong mo ti dadtuma. Ay na, awan ti ornong ko iti nagtrabaho. Gastador kamot nga men. Kunak manan Pilar. An-anuam ti kwarta no saan mo agastusan? Uray, napatarimaan kun ti balay mi. Nagpintas nga paiso di balay yun. Naimpag, tanaparinowit mo matlaang, sakbay anak kay asawa ka. Adupay ti kurang na. Kaya't ko apasukatan ti kusina, kan palagdaan ti kwarto. Mangibagaak to kiniharo ti pagpatarimaan ko.
Kat, asino tinamnamaam? Di mo ibaga, di mo amo nag-overtime ni Harold. Pinadamiting na iti hotel. Nalipatam saan, nagbakasyon ti katulog. Nabanungag launay, mama. Sige, sumroy ka kun iti kwartok. Mabiit lang. Agsarita tapay. Agtugaw tayo nga rod iti sopa, mama. Anya manan dagita agin at gatang mo. Amangan no naibusan ti karga ti bangkong. Kwa, mama. Di tala agbalbalog ti amo. Agtalinaed ka kuma dito'y balay ta si kapay laang ti agkatulong. Anya? Diyak narwam amamulmulagatan, Esmeralda. As lagbibiyag kamot na baknang. Naimbag kuma, no diyak ka mo ti biyag hiyo idi. Nagadulakit din ti bahadong ngay karkargam iti maletan. Kasla iti abroad mo ti papanam. Nasuro ka makalawas ko nga awan. Kalpasan ti komperensya di Iloilo, mapanak to pa iti Davao. Tulungan akman kit di. Sikapay kit di mangkupin. Harold, kasarita ka man. Wan mama, umaya kon. Sikam di mangituloy iti daytoy. Barang nito nagsubliak ket agadagsan kan. Agsikugak kabayatan ti kaawan ni Harold. Taatapon ni mama. Asabali alalaki ti nakaalaha. Kapay ka di mama. Ay, marayuboy unay ti asawa. Iso ano kasapulan na ti kwarta. Siya ti pagdawatan na. Nalpas. Naalas at talaga ti ugali da ito'y akatugkangak. Idilaang anadoktalak, ano anya tibilin ni mama, tungpalan ni Harold. Nailaw anak gayam anak ki asawa iti mamas boy. Uray gayam na tungpal ti arapab ko ama ki asawa iti baknang. Saan met ama sopyat ti asawa ti inak. Kat kastoy man dagiti simmaruno apas pasamak. And I promise I will stay in love with you. Kanayon kaabagbagan idi asalimot matam ti sweldo, Esmeralda, angam di kamot nagurnong. Ay, tagbarayuboy ka. Awan mo't nga ron ti maiturayan ni Harold. Agtep-tep po tata. Nakaro ti katugang. Ni Harold ba? Ni mamang nalatan di tungtong palin na. Talagan sa nga adda kasta lalaki. Sobra ti kinasingpet da. Pagrason ni mama, nga awan ka nung mati problema kiti ka na. Kaya't na nga ipupo kiti balay. Kasla katulong di kaya riga. Saan ka kumaakayat ababalawen? Ang makita itan ti bunga ti dakes nga epekto ti makiasawa iti baknang. Awan ko mati problema kini Harold tata. No may turod na asukpiatan ni mama. Awan sa bali a pagpilyam no saan ati agin inot. Yak maanungsan ni kastoy tata. Ipalubos ko kidnin, anak kapimpima na. Si kapay abak nang ti umutang kanya kay Esmeralda. Awan ka dit urnong yo? Yak nga ron nagurnong idi balasa ngak. Paggastusan na ti pampanunutot pilar. Ure, 10,000 kumalaan. Sus, makapakigtot kamat. Kaskala mga mangrabraba kiti daytan. Laang ko nam iti 10,000 pesos. Awan ti kasta akwartak anya. Ado ti paggastusak. Dandani awan mapati ti sweldo. Si kalangan ti mabalin ko nga utangan. Bayanak tumatlata akos. Ay, saan ka apaayan gayam ka, Esmeralda? Ngam, no kasta ti pagsasaritaanan, ay, saan ka na matulungan?
Dimtengan, tinalain nga asawa. No asino man nga tan alalaki ti kinasinarak na. Nakatagtakas ti panagkita yung kanyak mama. Magibabain ka. Nagpulong ni Atty. Cabanos. Nabayag ka nun ti 20,000 nga utang mo kankwana. Among ka di, nga do ti anak na iti sabasabali a babae. Agsaba dagiti babae akaruprupat kwartakas kan ka. Nagtakas matanday ta panunot yung kanyak mama. Saan kit din napudno ti ko na? Sika ang mamirmiraot a babae. Daytoyin ti gunggunak iti kinaambisyosak. Nakaturpusak. Yung inambisyon ko ti makiasawa iti bagna. Tapno mapadasak ti ang namay. Yung malas ko. Ta nakatungpo iti mamas boy. Nasakit adenggan, Esmeralda. Saan ka di apuno ti ko na? Napilita nagkananguta. Tabagbag ka lang naklaunay ni mamang mo. Gastadora ka ngamin launay, Esmeralda. Wan! Aklunak! Ngam nalabas unay ni mamang mo. Tangay kastoy mo't lang apay torturayan ka kini mamang mo. Agtalawak langan. Anya? Oray! Tawan pa anak na. Umadayuak iti din na yung agina. Tapno mawayawayaan na. Kasapulan ng trabaho ak para itibagik. May itay ni Harold, naliday ang nagpakada, pimanaw adina ka na uray. Manipod nakastrik ka iti pagtrabahuam ket kanayon metten ang marabyan ka nga agawin. Ang mga nuray da kayo, sa bali ti panunutin nyo tata. Ang pagpabawi ang anak asawa. Saan ko akasapulan ti lalaki ti biyak ko? Nagkasar kayo kan Harold. Agasawa kayo iti imatang tilinteg ken kadagiti tao. Aging galangi ti papel na ita, tata. Malaksit iti da ita. Awanan ti pakakitaan nga agasawa kami kini Harold. Adamot bidot mo. Sige, tata. Iparupayo. Arupat kwartaak. Ambisyosa ak. Saan akas tati kayat ko asawan? Naguguran akong tata. Kayatan. Nagbindot ka. No pampanunutam nga inalanantak ti manglitlikan ka, Harold. Ngam no pampanunutam. Awanan ti kas-iskan nga sarita ta. Esmeralda. Agasawa ta. Ngam saan tang agdandan na, Harold. Saan nakakasapulan iti biyag mo. Makaanayan ni mamang mo. Pakawanan ako, ma. Ako ang nalupuyak. Ay-ayatan ka, Esmeralda. Awan serbi na day taapamatan. No ad-ad-damat at ienam ti mapaturay. Pangaasim. Ikanak ko maiti gundaway. Naragsak kan natalinaay ti biyag ko iti kastoy akasaan ko. Nagnakam akon kadag iti nagbidutak. Masapol ngagsalukag ak. Tapno agurno ka para iti masakbayak. Kaslasan kami nga agsinubyan pa kini Harold. Taso magmamano atawan asaan kami anagden na. Ngam ka po iti kinaanos ken panangiparik na ni Harold patpat kenak kasla nagaremanen kanyak tia Sofia. Nagpatakder iti balay apag naidan minto kano apam maneknek akabailanan asoktiaten ni mamang na. Inikak nga rod iti sa bali agundaway ket nagastawa kami ken naadaan kami adagos iti anak
kat iso tinagbalin aragsak mi asa nga pamilya iti panagdan nami nga isungutan timakunak a recuerdo. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa ya pumampanaw ta intay rugyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta dawatek pay man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Agyamanak ka drama. Kidawak nga ilingada kitinagan ay Yolanda. Kat sapay ko mata mapili yung ay kanbiyag ti pakasaritaan to'y biyag ko. Kadagiti pada kag dengdengag at damat nga takapadpada dahito istorya. Kas may sangay na ken asawa ato ti sakripisyo. Kat noan niya dagitoy isutin nakbinsa-binsaan dito'y surat ko. Kastoy man nga rod ti rugiti amin, Tia Sofia. Naimbag ta si mangpat kayan mamang. Adain sangpot ni Chester a babae. Binugtak pa ida ni Papa. Ngumsaan anang italtala. Ay, anya ka di dayto nga naramid mo, Chester. Agad adal ka pailaan. Nagisangpot kan iti asawan. Jak ngerodin mayo ulit akatal mo nga. Nabayag tubay jak simsimrekin. Aniya, tapay. Italaan nga ibagam. Paggasgastusan nyo lang anot iti awan ka iskan na mamang. Nagsawo kayo umit. Kita kayo. Ang natararamidin nyo. Hoy, saan nakabibiyangan? Saan nakbat nga rin itugtudo ah. Nunjak makatumpal, tumpa-tumpang ka lang. Ay, sumardan kayo man pangasiyo. Saan kayo magsumbat ditoy? Panawan na kami pailaan si Carosela. Talaga rong warak mamang. Inuray kayo lang amin. Kasapulag ti 5,000. Kahit panganaan mo kami ti 5,000. Saan kayo kuman nagsaludsod? Kitaan nyo dahil ta. Kasla perfecto nagipulong ka na kayo. Nakarkar mo taramid na. Ang mga naitid na itinubyo na ah. Ay, Rosela. Saan ka na sumungbat? Mapanak man lang iti kwarto min. Subyak nila era. Tsak, kahit na sinanda kami. Nagbayag ka lagit din namang ilukat iti Rina o Yolanda. No sino man na dita nga tan, di ka sarita may disilpon mo. Yak nangagadagos, ti pa nagtuktok mo, Armando. Adar aramida kiti laptop ko. Just kikit di kastoy pa nabiyag. Uri adda ka dito yung balay. Trabaho latta, ti pambanunutam. Na yung pagkumano man, ayaw na ti swildom. Tapno di pa iso nga aramida kinton bigat. Nakita mo ka din ti babae ngayon sangpit ka anak mo. No sa dino la di tan, nakasalsalapunan na. Nadayaw mo ta makisarsarita kanyak. Ada ka na iti abroad ti inana ngam sa balid ti kadandan nana. Kat, nilagid din to gugali na gitanak mo. Masirip ka nga inada. Ngam, nagkabsatan damat ti sana makayulo iti panagadal na. Nakadagdag sa tibarukong kumuna. Pudno launay ni Armando. Masirib ka na nga to ti posisyon ko iti trabaho. Nga magpada mo tag iti anak ko. Adi makayulo iti panagadalda. Aglalot ako naman ang isang pat ni Chester iti babae. Ningarod Rosela. Balog mo't day jay. Day talagas gastos ti amuna. Awan mo't amok anubyo na. Kat, anyang arun ti planom. No talaga kayatin da Chester kan lera ti agdan na. Awan mabalin ko. Uri ibagbaga ni Armando akong konsintiro kida. Kat ni Armando, saan aya si katimang bibiyag ken kuana? Pasensya kan Yolanda. Jak panggap timang sair ken ka. Ay, naktanganan titingat ko. Agasam aya numano nga oras ang nakasango ak iti laptop.
Malagip ko tinaibag gani muna kanyak. Ako ang nagbitutak. Dahito nga tantibunga ti kinasugir ko idi nga anak. Nga may palubos ko kadi nga awan pagturturungan ang nasaya at tibiyag dagiti anak ko. Niman Rosela, awag ang gayam. Angkat nga mga numaisagmak ti babae nga anak ko. Tita. Mamang, anya iti bagayo kanya. Rosela, nabartet ka kade? Itong makasangpot ako nagsarita ta. Inidip na ti cellphone na. Anya, nahapo ya, nagkabsat ang dalakin din ken Jester, ti di mangipangpangag kanyak. Nadagsan ti barukong ko iti panakaupay ko kadagiti anak ko, Tia Sofia. Aglalo tawan bibiyang ni Armando. Ti napataglaan kan kuana ket ti panagbisyo na. Kan dumawat iti kwarta kanyak no awan trabaho na. Ngam sa anak anaawanan iti namnama. Ket kastoy man dagiti si Maruno a pasamak. And I promise I will stay in love with you. Inururay ko na siya gundaway asasang gana Bartet, Justin. Tapno makasarita ka anaimbag. Adapay lang ni Lira. Anya talaga ti panggapo. Saan ka di pa yan nalawag ka na kayo, mama? Agasawa kami. Agdagsan pa yun. Anya, nukas ta nga ron. Masapol ang maurno sa di pa nagkasaryo. Sana na masapol. Adumat na kiti, nagkasara, nagsinadamot lang. Dapat na kiti, agdindin na, sandaan na ragsak. Kaskada kayo kan papang. Chester, Nasakit na denggan. Ngamisot kinapun saan? denggan na ko ba? Saan nga ta nga agreklamo dagiti dadakal di Lira? Sus, kaslawan bibiyang dagang guana. Kaslakada kayo kan papang nariribok ti panagdinayo. Chester, Dahil takadilang ti bagayo. no talagang agdan na kayon kasagasawa. Adanto pa yan anak yo. Kasapulan nga rod a panunutan ti masakbayan ti agbalin na pamilyam. Ituloy mo ti agada. Di tama ti bagayo kanya akon. Imbagak lang nga rodin na jak mayulo ti agadal. Jak kay ti agadal, mawatan nyo, jak kayat. Kala ka maglagayam dito salas nga tugtugaw. Salbag. Di mo ka dinanggag di pa nagtuktok ko. Armando, saan ang nakatrangka tiri daw? Iso ang nakastrek ka. Kaslawan bibiyang mukanyak nga asawam. Apay ngagluluwa ka. Sika tinalawag nga awan bibiyang na iti pamilyam. Sika ti makalapad no apay ajak may turong dagit anak ta. Aniya. Agulimag ka. Nujak makatripel marabis ka. No pagragsakam ti panangtangtangran mo kanyak. Nawaya ka, Armando. Apay asak ti papasulam. Pagribengap na ita kasi na. Kanayon ko abagbagaan dagit anak ta. Ngam saan da kadagdag ka. Problema mo na ita. Sanak ni ramraman. Ita ka malangan. Amangan numarabis ka ba'y. At lulwa ka man ng Yolanda. Dahil iti panyo apagpunas mo iti luwam. Muna, agyaman ak. Narigat mo ti kasasaad mo. Ada asawa. Ngumbaybayan nakalaag. Sa saan da ka adenggan dagiti anak mo. Aga po kanton. Ngam kapilitan asikatimang biag. Tawan matrabaho ni Justin. Wen. Kinasarita kon. Ngam nakadumog laeng. Mabait nga ta. Ti pagbutngak, narwam iti lang ay ni Lira. Kat ang mga numapanunot nanto apanawan ti anak ko.
No saan nakaadanggan ni Justin? Nilera, ti alukuyam. Wen, uray no nilira lakuman ti pagkadalag. Tanadlaw ko ang masirim. Ngam, kasano kat masikugmat. Ni Justin dinaskan ang makaadal, Yolanda. Tano nilera ti makaadal. At danton pagkarit na. Kat amangan no panawan na ti anak mo. Magtadimtang kain, mamang. Rosella, anyat papaspasamak ka. Kasla mabutbutan ka. No saan ko maanay gawin ni Lera ti kapsat ko, mamang. Amang ano pinangkong na kuman. No saan ka kumaman nakibiyang? At tayo kumamadangdan ka manang. No jak nakibiyang. Amang ano niya kuman tinapasamak kinilera iti panagsubangyo. Masikog magyarod. Anya, tinasaya at sumurkan iti kwartom, Rosella. Siya kung tibaka mo kay ni Juster. Pumanawak pa ikitin, mamang. Anya. Sige, pumanaw ka, takitag, musanda ka, pagsusuplatan na kiti barkada malalaki. Juster, saan kumamata ka sa tipa nagsarita may tikapsat mo? Pagbalin ng batan nakababala una yan. Dandanin aganak ti asawam, Juster. No awanak nga inam, asino nga ron ti mangigastos it panaganak na. Nasakit sa matinakam yun. Natakay ti mangbibiyag kada kami. Naglalo no may pasngay ton ti apo ko yun. Saan na nasakit tinakam ko? Laglagi pam ko ma. Saan nga agpatingga ti pagrebengan ti may nga ina. May karigatak nga ipaay ti kasapulan nyo. Ngam, nasaysayat ko ma no sikat ti mangisakad iti pamilyam. Panagkadal man ti bagayo kanyak. Ay, gaputa day talahan ti pamuspusan. Apay nga ron ni Papang. Trabaho. Bukbukudan naman ti sweldo na. Tumawat pa'y ka na kayo. Saan kumaan ni Papang mo ti panunutom? Ti bukod mo abiyag ti panunutom, Juster. Nadanon ti panagpasngay ni Lira at Sofia. Katuray kasano, naliwliwa iti apo ko. Ngam idi matan ang nagreklamo dagiti dadakkel ni Lira. Naurnos nga ron ti panagkasarda. Imanugod matan ni Juster nga ituloy na ti panagadal na. Bahanag ang nakaragsakak. Ni Rosella langan ti problema. Aging nga iti may sasumipngot, kastoy man dagiti pasama. In love with you till the end. Mama! Pagyagsangsahin ka asin magpad. Kat imara ko pa kanya, Rosella. Anyat na pasamak mo. Naimbaga ta nakita kita, mama. Nagpanggipan iti dagas dagiti barkada na alalaki. Kawanan ko, mama. Ay, ita adan pagnak, ma'am. Awan nga minti maganap mo, iti panakibarkada, Rosella. Juster. Ada sugat mo? Agdadaratatake mo, anak ko. Nadamgi si timo ko ni Drake. Titakyag ko, mamang. Das ka na maagasan dayta. Ay, tinasaya ati panda ka di ospital. Para damgis lang. Kabalan nga agasan ni Lira na ito eh. No, sana dimtang dagiti pulis. Binulbulok kumakat ni Drake aging ka nagsatiyangas na. Ay, nagbalin ka kumamata na kriminal ano kasta tinapasamak. No, nabalod ka, kasanon ti pamilya. Ay, itapay, agad-adal kan. Kasari tayo ano yung bag ni Manang Rosella. Di nalasayangan di kinapintas na. Nasirip pa yung siyak. Isok kong matirumba nga makadal, mamang. Nakamulang-lang ka manan, Rosella. Kasla na kaununag ti pampanunutam. Mama,
Wano maikawa ka kadi, asaan kan arong romwar? Kaili mo na kiti barkada? Saan yun nga ipalagip ida, mama? Makagura ak kadakwanta. Aglalo iti day Drake. Anya? Agar-aram ka di kan ka ni Jake? Uwan, mama. Ngam ko na, ngagbarkada kami laan. Nagano di babae na. Anya? Oh, anak. Tapno saan ka masikuran iti kadam dito'y balay? Anya nga tanong padasam ti agsubli iti pagadalan. Mama, No kinabailan ni Juster, ti panangituloy na ti panagadal na. Kabailan mo't, pasirip ka? dakal na unay ti gastusin nyo. Nagtuloy ak nga agadal, mama. Dua kaming kinidyatster a pagadalin nyo. Nangag ko, nga uray ni Lera, kat kayat na nga ituloy ti panagadal na. O kat nasayaat. Dagiti dadakkel na ti bang paadal ken ko na, Rosela. Uray, tamabayag pa iti panaglukat ti sumaro no a semestre, mama. Makapanuno takto. Makaangas kamat ngatan itinalo ka Yolanda. Narisot mo ti parikot mo kadagiti anak mo. Agpadan sa Juster ken Rosela anang ituloy ti panag-aadalda. Oray kas kasano, nabang aran ti barukong ko. Hadapay bonus mo. Ti apo ko. Ay, makaayayo nga ubing. Si Kansa mo ti kaingigas na. Ah? Ni Aliyah nga apo ko, timang pakpakirad kanya, tapna mom. No pa'y agad adalan ni Juster, kan inton makapagtulpos, makapagtrabaho nun para iti pamilya na. Ngam pampanunutek asyak, ti may sagana iti masakbayan na. Ti masakbayan di apo ko, ti kayat ko sa uwan. Nasaya at kalaunay nga ina. Awan sa bali pa panunutek, no saan at ipagimbagan dagiti anak ko. Ay, masikog man gaya pa ni Lera. Doon tong ti apo ko. Di, sumarding nga rodan, iti panagadal na. Mabalin nan tumanan ti mangitulo, iti panagadal na kalpasan ti nasurok ang makatawan. Saan naman na daw ti panagadal? Kat ni Rosela, nadamat tin nobyo na. Agar-aron pa ilang kan ko na, dagiti bang paspasyak kan ko na dito balay. Oh, kumustang tauyok mo, Armando? Dapat labas sita. Mawawag nga rodan ni ti arak. Mayat sa ti ko na nagiti barkada nga agas ti arak. Anya? Ay, narugyamon nga ini dyan, ti uminom iti arak. Itultuloy mo kuman, ti agbaliw. Ada napintas ng ipadamag ko kada kayo, mamang. Oh. Agtor po sakton. Oray siyak, mama. Agtor pusak to mata. Ay, nakablaon kayo, anak ko. Agyaman na, tas andak matlapi na ay. Wait, Kanawin nga ti panang bagbaga kanya ti pamilya ni Lera, mamang. Gusto kayo. Para iti pamilya ti adal ko. when pudno la unay dayta. Inton, makaturpos ni mana. Makiasawa mo't siguro na niya. Kasano ang makiasawa nga awan mo't nobyo? Ado, tagar-aram kanya, ngam awan ti mapili. Agurayak iti umno a panawan. Ti anak ti Juster kan Lera ti Sofia. Idinto tabalasang pailangat ni Rosela agpapan kadagitoy. Sa baliitan ti anak ko alalaki no idilig ko iti kalukwan na idi. May sa responsable nga asawa. Adayula unay kini Armando nga asawa. Nga aging kaita saan pa'y ang nagbaliw. Uray masansan ang ospital gapo iti sakit na
Nukit kita at tiladawan mi, iti nagkasar kami. Malagip ko ti kadakdilan, abidot, ana aramidak. Ngam saan na ka nagbabawi, iti panagbalin ko nga ina, Tia Sofia. Ti nga rod, ladawan, wano picture mi asa nga pamilya, ti agbalin, wano nagbalin, recuerdo. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa pumampanaw ta intay rugyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pa'y man nga subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Agyamanak ka drama. Ilingad daklakuman ni tinagan a Carolina. 5 kami nga kakabsat, Tia Sofia. May salaang ti lalaki, ngampu or launay ti kararwak. Kat no apay anakunak ti kastoy, isuman tin naksalaysayan dito'y surat ko. Kastoy man ti rugi ti amin, Tia Sofia. Who never made you stay. Awan matan ti cellphone ko. Ayan nan. Imparabo ko la dito ilamisan ito yung napanak nagtigos. Nanang! Nanang! Oh, apay ka day anak ka. Ayan tayo cellphone ko ngay. Atapok nga linibas manan ni Manong Dante. Ang mga ninsaldagan nila ko na pa yan. Ay, mga no nalipatam la, itinangidisuam. Sa pulim Hindi suk nga ro dito ilamisaan, nanang. Itay nakadigo sa kawan matan. Oo, nayaday jay akabsat mao. Nakaturpos ko maano saan na anabalugaan. Sa agkurang ti madawdawat na. Ay, iramraman na apagpukawon dagiti alikamag. Nang, kasano dito yun? Kasapulak di cellphone ko. Ay na anak ko, itay pa'y anak karuar. Saan tayo matngarod nga mo no sa dino man ang tinagturturungan na. Ay, damagag to ken ko ana, no inala na ti cellphone mo. Nganyamot tan. Datayo pa yung kabalay na titakawan na nanang, mangibamain. Ay, amok gaya man. Ni Anet ti pagdamagak nanang. Apay ni Anet agayim baw. Noobihan ni Manong Dante ni Anet. Mas dawak kit di Nanyamot ti nakita di gayem ko kan kuama. Naliday wenno makaungot ti langham Carolina. Anya ti problema? Ti kapsat ko yung ati problema. Tinakaw na di cellphone ko. Sigurado kay ti dayta? Awan sa bani ang mga hala. Imbatik lang iti lamisaan iti napanak nagdigos. Awan pa'y 30 minutos. Napukawan. Bay ang tawagak man ti cellphone mo? Naka-online ti Facebook account mo. Siyak ti makisarita iti nalay nga kapsat ko, Anet. Siya kung ti makisarita. Denggan nakday jay. Maagkakit di Nanyat nakita mo ti kapsat ko, abalog. Kanayan ko abagbagaan. Saan mo pa'y anailakot si cellphone ni Carolina? Apay ayang nga iramraman mo ti alikamon ti kabsat mo apaglulukuhan. Anet, saan agabutan lubi ka? Biyangan na ko ni ti kayat kong ramidan. Isublim ken ko na. Nakasarita kong ti manggatang iti dayto Nangirimedyo ka lang iti nayon ti pagbayad na. Pangaasim dan. Ure, ti bagbagam ken ko na, Anet. Saan nakaadag ganday ta? Carolina, sinurot na gayam? Awanan, di cellphone mo, Carolina. Nakasarita ko, di manggatang. Anya ka matan, Manong Dante. Talaga nga unan bain mo. No di mo isubli ti cellphone ko, pa'y balod ka. Imbabay na kitisango ni Anet, Carolina. Do sa laga puging ko na, ang mga makabil ka. Tapos kapit di Tikag tubay lagat ti kabila. Ay, tatang, ay baklada kayon. No saan lang kumaga po ko ni Anet? Nailakon ni Manong Dante ti cellphone ko. Mangibabain ka talaga.
Bulbulwan ka man langan. Sinabi niyo mo ito ni Manong Dante. Sige, bumangon ka kat lumaban ka. Si kalang ti lalaki nga anak ko, nga pasig, apakay babae na di babae mo ka na kami kandalag mo. Lukas simot lain ti alamin mo, pumanaw kalangan. Tatang! Kasano ti kinaloko ni Manong Dante tia Sofia, saan na alinabanan ni Tatang. Agbasbasawang apimanaw, kat numanungal daw asaan asimmangpet dito'y balay. Madanagan mo ti agsangsangit ni Nanang, ngam natangken tinakam ni Tatang, asapulen ti lalaki akabsat ko. Iti na minsan ani padamag nga danay walang abangkay, kasta unay ti sangsangit ni Nanang, nga amangan kano, no ti kapsat kon, dayjay anay padamag. Kat kastoy man dagiti paspasamak. The times change to turn dreams. Sumardeng kan ngagsangsangit. Saan ati Dante? Tinasarakan da anay wala nga bangkay. Tagasabali a barangay. Napaglan ngagtatakaw dayjay. Imbel ng dalagat nga ron ti bangkay na ditoy. Ay ngam nasurukan ang makalawas manipod pimbanaw ni Dante. Ang mga noan niya ti mapasamak nan. Ay di ko marumbang akinabil mau. Taan nga ti kahit mo asawan. Patanurem ngagtatakaw ti anak mo. Manuaribo ti tinakaw na kwarta kini. Urain tayo kanipay. Asabali ti takawan na, ha? Ay kinasaritam lako man iti nasaya. Ha? At si Kamot Carolina, nagpulong ka pa lang kinitatang mau. Napasublim lang arudan ti cellphone mau. Nanang, kan kanunungan niyo ka diti dagas na aramid ni Manong Dante? Ay, saan nga iti kasta balasang ko? Ngam, ting-tinggar kamot ni Dante. Ngam, impangag nakakali, ha? Sa papasulam ni Carolina? Sa anak-anak pulong kantatang Nanang. Nagdangag na ngamin ti panagsinsin nung bat ni Kinimanong. No sana dimtang ni Tatang amangan no kinabil na. Ay, maawatam ko matirik na kakasmay sa nga ina, Carolina. Turibyaw, agpakpakaasyakin ka. Birukan ni Dante. Kakaiso na alalaki nga anak ta. Payan yun! Kibor na diya tao! Bayamon, kibor lang na diay. Nudyak makapagtepal ang mga nuan yapay, di maaramid ko kingkwana. Carolina, naminsan lang ang nagkita kami kini Dante. Iti dayja arabi iti panagtalaw na iti balayo. Kahit napaykit di ngagtry kami. Sa dino ko mangarot ti papanan nyo. Ijay ka no Manila. Anya ko matimaster kami at trabaho. Katagpada kami adipay nakaturpos. Ang mga numatay kami la itibisin. Sa jakpay nakasagana ang makiasawa. Kagurak launay ti kapsat ko. Namasyanak pat kininanang. Agsangsangit latan no malagip na ni Manong Dante. Ang mga no, inraman nakpayin akagura, tadyak iman nugot iti kayat na. Kinapudno na, kanayon ko apagbagaan. Saan na nga ipangpangag ni Nanang? Masansan mo't akabilin ni Tatang? Ngam saan lata ang nagnakam? Nasayat lang kumano si Kaanubia na tidenggan na. Impang takidin, ano di agbaliw, kat isukat kon. Anya? Ay, padasok to ti agdamag karagiti barkada na. No, amuda no sa dino ti ayan na. Rabi ay, hingam ada ka payla dita salas. Masansan nga puyat ka, ang mga numakaala ka iti sakit mau. Palpasiklaan da ito'y Nanang. O kada kayo, apay asiririing kayo paylaang.
Ay, nairidupak itaya, ngam itay malukagak. Awan mo ni tatang mo iti abay kaw. Ah? Kwa? Aday may nangayab kan kwa na itay. Agi inom dansa, tanagparti ka no iti pato ni Mang Berting. Ay, malagip ko man ang tikabsat mo. Anya nga tan tinapasamak na. Nalagip yung man ni Manong Dante. Ay, jak maliklikan ti agda na Carolina. Aday ta. Agsangit kayo man Ni Manong Dante mat ngamin. Nagtangkan tinakam na. Di pa'y lakat sumangpot. Agparparikutak lang arudan, adi tayo matlangan mapasangpot ni Dante, turibiyaw. Saan tayo nga amunuan niya at talagang tinapasamak ken ko na? Sa kanayon ka pa'y amabartak. Lipa, Timon, na nga anak mo. Ibilang mo pa'y kit din, anatay. Ay, nagbutag ka kumamang ibagay tinayta. Anak mo ni Dante. Uray kaskasan upay ti kinadagas na. Lusang ka pa'y lasumardeng makita mo lang. Saan yung kabila ni Nanang? Buwisik kit, di ka suya pa ng biyag. Di tahay mo lang aginag. Ay, Yamat, tantigas to Anong tinagbaliwan ni tatang mo, Carolina? Arim mong so. Masikuran na nga kahit panagbiag tayo, Nanang. Marigatan kayo namang paadal kanyak. Isa tinasayat. Agsardengak pa'y lang. Carolina, nakasaritak ti may sa abarkada ni Dante. Oh, Nabayag ngamin ajak nakita. Ta nagtrabaho ka no Ija Manila. nakita da ka din ni Manong ko? Saan na nga amo no adamot Ija Manila? Ngam, ada na istorya na kanya. Kalpasan iti maudi apa nagkita mi. Nagaapa da ka nung agbabarkada. Anya? Isumat lagayam, anagtukyad da idi nagdamaga kadakwada. Nasugatan ka no ti kabsat mo idi? Anya? Ala, anya nga tangarodan din napasamak kan Manong Dante, Anet. Saan ko ngayon bagbaga kadagiti dadakkel ko tinaamwak kini Anet. Taamangan ko nak, no ad-addang agdanag ni Nanang. Inkadeng ko nga rod ngagsardengak pay lang iti panagadal ko. Tapno matulungak dagiti kakapsat ko agraman ti panagbiag mi. Dua atawan ang nagsardengak nga agadal iti jaknam namaan nga umawag kanyak ni Manong Dante. Katkastoy man dagiti pasama tiya Sofia. In love with you till the end. Hello Manong Dante, kumusta kan? Nasurok ka doa atawan manipod pimanaw ka. Agyaman nak, tanalagip mo timawag. Amo kakagura na kakapsat mo, Carolina. Ano ti basol ko kada kayo? Aging gaita madandanagan ka nagsangsangit ni Nanang lumalagip na ka. Naimbagonin ni Nanang. Ano ti balakan na kanya? Sa dino ti ayan mo? Atak ti Manila. Dadamag ko si Martin kakanwa na gadal. Takasano marigatan ngamin dagiti dadakkel tayon amang isakad iti panagadal ko Manong. Dagiti lang talo akakabsat ta ti agad-adal. Dua ti adda iti high school ken maysan iti kolehiyo. Mangipaw itak iti kwarta. Tapno makapagtuloy ka. Ha? Hirapin mo kumangamin ti agadal. Kapayatan ti panagtrabaho. Marigatan nagsama no. Sige baliwag no ti umawag. Ibagam kininanang. Asan ang matanakan na inyak? Akikita tayo tumutlaan. Anya? Imbabanan. Sa dino nga agpaiso ti ni Manong. At nga agpaiso iti Manila. Diyak lang amin na ibaga kada kayo idi mawag ni Manong Dante, Nanang. Nagapukan ko na dito kwarta. Ay, nagnakamatlaangan ni Dante. Ay, nga, sa dino ka no ti ayan na. Kunana nga aday di Manila. Agtrab-trabaho ka no iti may sa pabrika.
San tayo ka na madanagan kan kwa na? Ay, nasaya at launay nga rod no kasta. Ay, nga maawan ka din ti plano na nga agawid. Kuna na, dumtang to ka no day tapa na wo. Saan mo ko mga ibagbaga kinitatang mo day to? Kagura na pailaang ti kapsat mo. Nasaya at no naawagan na kayong matlangan ni Dante. Kan nakapagpawit pa yan iti kwarta kada kayo. Si kaka di tinakaamuan na anak sardeng ang anagadal? Wen, adan nasurok ang makatawan nga agsarsarita kami iti telepono. Na minsan, nagkita kami di Manila. Iti dito apa nagsasarag. Ituloy ko ti panagadal ko. Ni manong dandi ti paggapuan ti gastusak nga agadal. Ay, uwan gayam. Siyak ton ti mangyawat ken ka iti kwarta nga agapo kin ni Dante. Anet? Kasla agasawa kayo matan. Tilang may bagak. Adon ti nagbaliwan ni Dante. Ay, nasaya at unay no kasta, Anet. Tapno saan mo tinag konsumisyon ni nanang. Ay, dakkel agad tagday to'y anak ka. Anya talaga ti trabaho ti kabsat mo? Agtrab-trabaho ka nung arot iti pabrika. Nga mas daawak laan. Apay ani-anit ti mangmangtod iti kwarta. Agasawa dakit nga dan. Ang mga nukamang ti sindikato da Dante. Isu nga ano ti kwartal na mangibabain. Awan ka din tinasaya at amakitam iti anak ta. Nangalaan na kumay ti kasakadakil ti kwartal aman. Tatang, 10,000 lang daytoy. No kamang kumati sindikato, amang ano dakdakkel pa iti maitud na. Masirip ka matitikunak, Carolina. Ha? San ka kadingag pampanunod? Saan ko ang mababalaw ni tatang Carolina? Alright, tanda niya ako nagawid. May naktusabden ni Anit. Ha? Apay, sa dino ti pang sabadan na kan ka? Carolina. Amom ano ti pakaburburtya kada kayo? No apay ani-anit ti paggapgapuan ti kwarta nga ipagpatulod mo. Bayam, inton sa marano, si Kanton ti pagpawitak. Ni Anit ti pagdamagam to. Sige, orasan ti trabaho. Bye. Anak ko, ang yaman na. Tara, si mangput ka matlaangan. Numano at tawan, asaan da ka nakit kita. No sa nagapoy ti panang bagbaga ni Anit kanyak nanang. Diyak ka mo? Nanyi ti nagturturungan ti biyak ko. Nakigasang-gasa ta kiti Manila. Nagtrabaho kiti pabrika. Idi ada nam amo ka makatulong kanya kiti panagaprot ko. Nagaplayak kit napagasatanak. Amo daytang ni nanang manong Dante. Inistorya kan ko na tinaamwak ni Anet. Nasayaan. Tapi bintas madlangan di biyag mo. At doon tinagbaliwan ti pambagim. Kas kamadla ang takdakder ng abogado. Huwag nga rod, tatang. Ni tatang mat. Nanumuak lang. Kit pakawanandak. San kon anatuloy tinagadal. Maituloy mo na kayat mo, manong. Kwa, Carolina. Para kada kailangan nakakapsat ko. Agsubliak pa jabrod. Dante. Balok. Pagkawanak iti kinauyong kuking ka ide. Kaya tulang ilintik ti biyag ko tatang isokas jay. Ketulitak. Pagkawanandak ko ma. Agtrab-trabawak met idin, kat tinulungak ni Manong Dante, anang paadal kadagiti kakabsat ko, Tia Sofia. Aglalo ta agasawa da idin kini Anet.
Kat iti kaas iti hapo. Nakapagturpos kami amin nga kakabsat. Malaksid ken ni Manong Dante akin ay kayatnan tinanggad iti abron. Tingarod ladawan mi nga kakabsat, karaman dagiti dadakkel mi, ti ibilang ko a rekwerdo. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa yapong ang panaw, ta intay rugyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pa'y man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Agyamanak ka drama. Ilingadakla ko man itinagan nga amante. Nuan niya dagiti pasama kanay laga iti daytoy, isuman tinakbin sa binsaan dito'y surat ko. Kastoy man tirugi ti amin, Tia Sofia. Be back in his arms. Forget me. Ape masapul pelang agabrod ka, Josie. Saan ka amap na kiti swerdom? Kan may sapay, kayat ko kumangagsimpatan. Saan kumapay lang akad dagitoy? Para iti masakbayan tamat lang amante. Kayat ko no agasawa ta. Makapatakder ta adagos iti balay ta. Pampanunutak asakbay nga agaprodak. Manglukat ta iti joint account ta. Anya? Agpada ta amang tinag iti joint account ta. Mausar to into nagkasarta. Sakti lalaki, Josie. Pagraba nga kasakti ang gastos iti panagkasarta. Para nga rod iti balay ta, kan iti masakbayan to dagiti anak ta. Mabalintamat nga aramidan dayta, ura no saan ka nga agabrod. Pagsaritaan ta ka di manon dayta. Inlawlawag kun kan ka para iti masakbayan tamat lang. Sige, no saan ka na may gawid, awan mabalin ko. Nasakit sa tinakam mo kanyak. Iti ka ano man. Saan nga sakit tinakam ko kan ka, Josie? Gaputa ay ayatan ka unay. Agyamanak. Ay ayatan ka matlaunay amante. Awanan ti sa pulot kan ka. Siya kunti mga rakop kan ka. Uray dengdenggan ti kayan ayat mo, Josie. Awan pa nagtalag ko iti daytoy alalaki. Ang mga no, saan kanto pa'y anabayag iti abroad na isukat na kan iti sabali? Ni Josie lang ti ayat at tatapaking. At dan nagsaritaan mi. Palubosak nga agabrod, sakbay agkasar kami. Saya at lang numatungpal mo ti karim amante. No saan ang makauray ni amante? Awan ti mabalin ko tatang. Lukas tamat lang ti bagbagam. Nasaysaya at no saan ka napalubusan, Josie? Saan ang mabalin adi nagpalubusan? Nakasagana amin na napapeles ko. Sayang na ito agundaway ko ang makapagtrabaho yung abroad. Sigod asaan ka nga umin-inom iti nasangar amante. Apay anasumok mo matan ti aginom. Pangiliwliwag ko lang iti iloy ko kini Josie, nanang. Kanayo na maililaak. Pangalakli iti turog ko. Dakkel ti sweldo ni Josie iti pagtrabahoan na. No apay anagabrod pa'y lakabin. Awan nga tat pa kainaigan ni Paking iti panagabrod tinubiak. Desisyon na ti panagtrabaho na iti Dubai, nanang. Para iti masagbayan mi ka, no? Kinapudno na ada joint account mi. Saan nga mo ni tatapaking daytoy? No kasta nga rod, anak ko. Masapol nga agsingsingput ka. Madam, anya ti problema? Da kayo na sa timang sapsapol ken Mr. Alvarez. Siyak nagpaiso. Adagayam din harayan na seminar. Saan ko mata na mapaandar tilugan ko? Adama mo kami kaniko, ma'am. Awagak, tao may naalaan tilugan niyo. Agyamanak. Awan gayam, siyak ni Emeranda. Masansanak iti opisina yo. May saak kadag iti kliyente ti kumpanya yo.
Masansan ngagpaiso ang makita kayo Mabit lang ma'am ta awagak ni Bon. Tayo mo ka mekaniko. Ha? Pangurayan ta iti amom ang mekaniko. Mapantapay lag merienda. Day din tinangrugyan ti panagsiningad mi kini Miranda. Baknang kandakkel ti balay na anatawid na kano iti asawa na. Awan anak da, ket nadlaw ko ananiday. Masansan may pasyarnak iti balay na. Saan kumat nga ikan iti Malaysia, ti kinaasideg na kanyak, taadayo anatataengem siyak. Ngam iti namin sana pa nakabarte ko, kastoy man dagiti si Maruno apasamak. In love with you till the end. Nasakit ti olok ni Emiranda. Nakainda iti abay ko ket anya da ito Nakaring ka kahit mga naman te. Agyaman na iti panangparagsak mo kanyak. Itaman lang nakarit na iti kastoy. Manipod na balo ak. Saan ko maarumbang napasamak da ito Pakawanan nak Emiranda. Amok anasulisog kalaan. Gapo iti panakabartek mo. Awan ti pagrembangam iti da ito Kaya't mo asawan, awan anyaman na ti amin kan ka. May saak abalo. Tilakid dawag. Saan kumaan na babati pa nagkitam kanyak. Ulitak. Saan anas kan atak daram tinapasamak kadata. Amok nga dakayan ayat mo. Ketjak kayat asyak ti makagaputi pa nakarakrak ti pateng-patigyo. Esmeralda. Bumangon ako. Inakriingan ti katulong. Tabao nag-amapan gumatang iti karnet baka. Dito'y ka na mamigan. Uray ta Sabado mat ita. Kat ulitik manen amante. Saan arumbang apag problemaam tinapasamak kadata. Ngam kasanon na maamuan ni Josie da ito Adadahal lakit iti lasyon mi. Masansan abigaten no sumangpet ka amante. Papapadabaya. Naisungsungak kadagiti katarbahwak nanang. Kakaiso na kanumawan ti asawak. Anya. Ay sus. Manipod iti awanan ni Josie. Adon ti nagbaliwam. Nang saan kayo matanagan? Arak lang mo ti Bishop. Kan may saan matakanayon? Imay ni Paking idirabi Ngam saan nakaanauray. Ada ka no napataga pagsaritaan nyo. Suleng! Parwaram ni Amante! Agrin nisot kami iti dayta lalaki! Ni Paking, makapagpaglaunay. Nanang. Ikatrasom ka doon na aya. Diyak man na mo nanang. Suleng! Una yan, dahito yun ti kinabutbutin ko. Ang mga no at damadamdamag ni Tata Paking maipapangkin ni Emiranda. Awanan ka itibain? At Tata. Kunong nga ta, ajak mamon, ha? Tata Paking. Kunong nga ta, adi maidanon kanyak masansan apanagkuyog yu iti daydi paknang abalo, ha? Dagiti katrabahwam, akasang sangom nga inom tinakaibaga kanyak. Liniputam ti anak ko. Agsarita kami to kin Josie, may ipapaniti dahi ti abanag, Tata. Agsina kayon kin Josie. Sana mabalin, Tata. Adda nagtulagan may akalpasan ti kontrata na. Agkasar kamin. Tapno muyo kat adda joint account mi. Adda gayam joint account yo. Sa kalpasan na, kastoy ti aramidam. Kat, anong ti naurnong yo, ha? Tata, saan na ka makairwari ti kwarta? No awan pirmami adwa. Iso asaan kayo amadanagan?
Api nga ta ang awan matanti wallet ko. Naikat ko nga ta iti bulsa kiti rabi. Ngam, anda ko man iti ramisaan. Dahito ka dito sa pula, mamante. Nabatim iti banyo. Kasta gayam. Agyaman na nakita may Miranda. Adda gayam joint account yu iti nobiyam. Nabayagan na di mo kinargaan. Magdadag iti kargam. Weno, siyakto na mismo ti mangkarga. Nabayagan anam mo kini tatang mamante. Ngam saan ko uray nga agpudno ka kanyag. Josie, pagkawanan na ko ma. Nasulisugag. Kat, impay-pay sumatan? Kasla, agasawa kayo matan kini Emiranda? Saan ka mababalaw? Bak nang jay-jay babae. Saan abalen? Ngayon inaunangam itisika. E dinto akakaasyak nga agururnong. Ay ayatan ka unay, Josie. O baw ti panagayat mo kanyak? Narukup ka. Kung nati katulong mo, nagmalamalam ka kano anak kapopo kiti kwarto kay Miranda. Ada ka ti sakit mo? Ket, nakalos na shock ka. Masansa na kastuyak. Nagpadoktor ako naman te. Katjak namnamaan iti naamwak. Agdadagsa na. Nagbunga ti masansan apan nakalipat ta. May saak to na ama. Jak namnamaan. Nga agsikugak iti kastoy atawan ko. Maragsakan na. Tamapadasak mitlaan ti agbalin nga ina. O naman te. May sakanton nga ama. Ngam saan ka nga obligaan amang ikasar kanya. Anya? Amok ani Josie ti ay ayadam. Ulitat manan. Saan asyak ti makatubeng kada kayo. Agtali na ti karbangam iti agbalintong anak ta. Katsapay ko ma. Tadumakkel to anasayaan. Nagtanok ti panagayat ni Emiranda kanyak. Saan ama naging bubukod iti laksid ama sikugan. Ngam ni nanang tinangalukoy kanyak ama sapol nga ikasar ko ni Emiranda tapno saan abastardo ti anak ni. Naragsakan ni Emiranda iti panagkasar ni. Kat kastoy man nagitisin maruno apas pasama. I will stay in love with you till the Aldawan. Apa saan ka pa ang opisina amante? Amang ano kalat nagpasikal ka manan. Kabulaan amat nga rod. Madanagan ka na unay. Nukas pangarigan, awan gasat ko iti panagpasmay ko. Saan mo ko maabaybay anti anak ta? O, anya ka di dahi tayo bagbagam. Intun dumagkal ti anak ta. Kayat ko nga iso ti pakay patawidan dagiti sanikwak ama panawak. Nakasarita kon ti abogadok iti dahi ta abanag. Saan ko mga agsakit tinagam mo? Saan na napatag kanyak titawid ka sa nikwa, Emeralda? Sikat ikapatkan kanyak. Ken may saan ka amatay? Luktam ti briefcase mo. Adain kabil ko akwartahan. Anya? Enroar ko dahi ta akwarta para ken ka. Para iti joint account yo ken ni Josie. Anya? Nagkadun akwarta dahi to'y?
Hello? Ninanang mo na ito'y amante. At kami dito ospital. Sakbay ngayon sa rutla iti delivery room ti asawa. Impausar na kanyak na ito'y cellphone na. Nang- Tawagan ka. Ada ako nitidalan ko nga gawid. Umaya ko dito ospital. Ang darasam, matanaganak. Maritaatan nga ganak ti asawa. Wen nanang, umaya kon. Diyos ko, ispalin niyo kumadagiti aginak. Nang runa kini Emiranda. Emiranda, babae ti impas ngay mo. Kaingas mo. Agyaman naglaunay iti Diyos. Oray bakit akon. Naipayan ka iti anak, amante. Dungdungwam to ko ma. Apay ba't tinakas ti bagbagam? Ay da, tuyod anak yo. Ay, baka ay ayo. Baby, pakawanan ako pa, anak ko. Abay, anyat sasawad to asawa, amante. Agun buligaw-gaw, na kita patada. Emiranda? Ay, tinupas pasamak. Emiranda? Emiranda! Tawon, tinapalabas manipod pimosay ni Emiranda. Talungot doon titawon, to'y anak yo. Napardas ti panaglabas ti panawen nanang. Into nagtawon iti 18 ni baby. May panagan ton amin kan kuana ti sanikwa. Ana panawan ni Esmeralda. Agraman da iti balay. Anya? Nabipe ang nagsikog ni Emiranda. Idimbilin na kanyak da ita. Aging ka di ita. Saan ka pa yan nakailiw-liwang? Nang nasaya at launan ni Emiranda. Akwek agapuken kwa na. Nagbasulak ni Josie. Emiranda, pakawanan na kuma. Tayo talamanan ang nasarong karak ti tanam mo. Natagtagahinap ka idirabi. Anya ti kayat mo nga ipasimuda ag iti panagparit ng kanyak. Amok ang naragsakan iti lubong nga ayan mo. Agyaman naklaunay iti amin apamatid mo kanyak. Emiranda. Inururay ko talaga ti panagparang mo kanyak. At danas ka nga ilawlawag mo, amante. Apay ang nakadado tinagyan ti joint account ta? Josie. Apay ang nagtultuloy a kinargaan? Bilin ni Emiranda. Kwarta na ti kaaduan ang itinaggo iti joint account ta. Katagyaman saan mo asinaraan. Nakasagana nga agpermatap no mairwar mo dagiti inkarga mi ti bangko. Saan nakadya may kanit sa bali agun daway. Pakawanan nakuma. Diya ka mo. Nagsaya at titulag ta idi. Akwet ang nagbalinak ang narukop. Sawam ti aramidak, Josie. Ikan naklaang iti sa bali pa'y agun daway. Kasla nagaramak manen kini Josie tya Sofia. Gapo ta nagpanuray ti patempatagmi ti tunggal maysa, inikan na kiti sabali agundaway. Naragsak ti panagden nami. Imbilang na akaspud no nga anak ti anak mi iti daydi Emiranda.
Naadaan kami iti bukod nga anak, lalaki kan babae. Ngam saan ang nagbaliw ti panangipatag na iti anak ko, apam manaknak, ti panagbasol ko kan kuana. Imbilang kumat a rekwerdo ti joint account mi nga agasawa. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa pumampanaw ta intay rugyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pa'y man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Ang yamanak ka drama. Ilingan dakla ko man itinagan Arisa. Dito kayat ko asalaysayan kat may panggap iti kaayan ayat ko amay sa a drug dependent. Banag anangum siyan dagiti makamamu kanya ken napagbidutan dakpayan nga ambisyosa. Ket tapno nalawag ti amin inak man nga ro drugyan ti agsalaysay. As my life goes on, I know I will love someone. Nasurugan na may sa oras nga gururet kini Abner. Awan matlangan. Nalipatan naman nga tanti nagtulagan mi. Uno, napatpatag man ang dagiti barkada na. Ay, Abner, apay saan ka matlangan nagpaliw? Oh, Risa! Madanan ka matgayam ditoy. Oh, Risa! Kasla nagtulog na matan, anda ka matgayam ditoy. Wano ador orayam ang makipagkitakan ka ditoy. Oray saan mo adamagan, Pilar? Amo mo na asino ti oraya. Mas daawak namin kan ka. Apay ani pa'y Abner? Ubingam si ka iti 5 atawan. Saan aday tati pinanunod ko? Kan an dapay, asaan aga po tabak nang da. Aday bagak kan ka. Ngam di mo ko mapanunutan apad padaksak ti kaayan ayat mo. Agdrog-droga dagiti barkada na. Aniya? Bagbagaon ko man ginobyo. Uray sa nagdrog-droga amangan no mairamraman. Amok ani Abner ti mawag iti cellphone mo, Risa. Makipagkita ka na, kalpasan na, santo manan ngagparang. Ada ka no napatag nga inaramid na idi, tatang. Ay na, saan ka kumaapalilaw na? Masirib ka. Natataang ka, anak ko. Tatang, ay ayatat ni Abner. Saan ka kumabot nga agbalin amaag? Urayom ka di pa'y. Apabainan na ka ni aman siya. Tata, Mata pobre day jay abakit. Saan dan amalagip tinagapan na. Pada anak kurapay ti panagbiag ti pamilyada. Ngam naki asawa iti baknang. umawawag man ni Abner, tatang. Urayan naklakit din. Sigurado nga agparang. Tapno saan ka amay kalang si Carissa. Pasensya ka na kumaidin, Risa. Ingawid ak nagiti barkadak. Angam sana bale. Bungawi kita. Ibagam na no sa dino ti kayat mapagpasyaran ta. Abner, sikat ti lalaki. Sikat ti agdesisyon nung sa dino ti pangawis ang kanyak nagpasya. Saan ko laki ti apakay sagmakan akaayan-ayat mo? Ipalubos ko ka di mata may sagmag ka, Risa. Ay-ayatan ka unay. Nupod nung ay ayatan na. Apay anapatpatag dagiti barkada. Pasensya kan. Saan to na maulit pa eh? Naminado kan ang nagkarikanyak, Abner. Sige, mapantan iti fast food. Sagpasyar tayo ti mall. Noon iti kunam. Mapantay iti may sa resort. Daytoy gayam ti kunkunam akaayan-ayat mo, Abner. Amok no anya aklase ti pamilya daytoy. Mamirmiraot da. Mama, saan na napatagkanyak tayo ta? Basta ayayatak ni Risa.
Hoy, si ka babae. Saan ka amay kari iti anak ko? Nanaaman siya? May sa ka nga ambisyosa. Ububig ti anak ko. Sinulisog mo lakid di ti anak ko. Sana po no dayta. Nakurapay kami laang. Inkarigatan ni tatang tinang paadal kanyak. Tamay turad nakpayasong batan. No jak makatapal, tumpaan ka. Mama, saan nyo kumadangran ni Risa? At adapay nga isakit mo dayta babae, Abner. Ladingitak, Mama. Ngem ayatak ni Risa. Risa, pasensya ka na kuman kan, Mama. Kasta unay ti pan nakababain ko iti daydagundaway iti Sofia. Nagpakpakaasi ni Abner asaan kumaan ni Nana Amancia ti pakadadailan ti relasyon mi. Inkarigatak ti saan na nagpadlaw ka ni tatang, ta sigurado nga agungat. Iti panaglabas na gital daw, ada na panagnagak maipanggap ka ni Abner. Katkastoy man dagiti pasamak. I will stay in love with you. Pangasip, Amner. Saan nag-arakuban diti ko, Jem? Amang anod na lumabas ang makakita ka na ta. Kapapain. Risa, ay ayatan kalaunay. Nakasagana ka mangitakder no anyaman ti mapasamak kadata. Dito'y mismo ko, Jem. Kaslawan mo tan di panagraang mo kanyak. Saan naklaang alalakaan a babae? Nung pa'y mamirmira o taklaang akas ko na ni mamang mo. Saan kumaan ni mamang ko ti panunutam, Risa? Apay akas ta nagiti matam, Abner. Saan ka mat anabarta kiti kunak? Uwin no, agdrog-droga ka kadi. Ha? Saan, Risa? Saan? Hoy! Anya ti kadayo dito ha? Dagiti barkada ni Abner. Linawlaw na ti kotse. Nakangirsida. Hoy! Anya ti raramitin nyo dito ha? Pumanaw kayo? Naskan amay pamuspusa ka makarwarak dito kotse. Abner, pangasim. Palubusan na kuman. Kan Karisa, kasanon di mo nalibasan ni Abner. Kat dagiti barkada natin nagsasinublat kan ka. Unayak na sugar iti dayta nga ibagbagang pilar. Ay ayatan nak ni Abner. Maritnak dayta. Kan saan na nga ipalubos ang mapasamak dayta. Ngam mamati kan? Nagdrog-droga tinobyo? Pilar. Sus, nas ka nakasaritam. No naigumo na niti droga, agpagad kalakit di kan kwa na. Makiwad naswas kalangan. Mariribo ka na. Rumbang ka di. Amakisina ni Abner, Pilar. Saan ka di? Ngaita ka sa pulan na tinubyok. May panagnag ko tinapudno ang panagayat ko kan kwa na. Babaan ti pa ng tulong ko kan kwa na ang makaliklik iti pa na kay gumon na. Makamu ka. Ngam di mo ko na nasaan ka binagbagaan. Madanagan at lang amin. Napatid kahagayam ko. Diyak kaya't na may sagmak ka. Agyamanak iti panangisakit mo kanyak. Kasapulak ni Abner. Gaputa ay ayat ak unay. Ad-adda kasapulan nak ni Abner. No adda mo may tulong mo kanya. Pangaasim, Pilar. Nay, si kabut kayam aman siya. Anya ka diti maipaay kukin ka. Sana si katika sa pulak kandido. Parwaram ti ambisyosa nga anak mo. Nalaman siya? Talagang ambisyosa ka niya. Naturad ka nga agdangag iti sao.
Saan ko nga inayat ni Abner gaputabak ng kayo, nana? Nakaturpusak iti kolehiyo. Saan anaskan amang namnamaak iti sabali tamnog nam ayak? Nakuspag ka, sumungsong ba? Sika, tinalawag ang nakuspag aman siya. Agam amuta. Si Gudmat ang narigat ti Piagyo. Hoy, lakay kandido. Saan ka makibiyang? Tata, bayan na kami lang agsarita kin nana aman siya. Adaywam ti anak ko. Mawatam. Nana aman siya. Saan asyak ti pagproblemahan niyo? Ni Abner ti bantayan niyo. Apay akas na tilangayin, tatang. Nagapon niyo ka di. Ay, agur urayak iti jeep a pagluganak. Itay, malabsandak dagiti barkada ni Abner. Dandani dakit din pinadungparan. Pagkunaan niyo ang barkada ni Abner dagijay, tatang. Namin adon ang nakitak ni Abner akadwa na dagijay. Adda na ibaga kadagiti nakakita iti napasamak. Durugista kano dagijay. Tatang, Malagip ko tinaude ang naibagam kan aman siya idi imay ditoy. Amom kaday nga drog-droga tinobyom. kuwan, tatang. Ay narisa, delikado kay tinobyom. No naigumunan iti droga. Iso ha makisina kalangan kan kuana. Ako kada kayo, tatang. Namin adon abi nagbagaak ni Abner. Likliklikan na ka di Harisa. Napana ka di balayo di kalman. Ngem kuna ni tatang mo nga awan ka. Anya kung tiga po na aliklikan ka. Saan ka nga agulbod? Kunak man no ayayatan na ka. Si kalakad di tinakaamon ni mama nga agdrog-droga ak. Agbaliw ka kuman. Sakbay ama dadali ama min pinsan tibiyag mo. Saan to ama pasamak day Tarisa? Sumurot ka kanyak. Pangasim, impatan na! Hoy! Saan ka man na makibyang ditoy, ah? Loy, ayat ang tinobyang. Saan mo asaktan? Di mo pagaramidan iti dakas. No di nagdanggan. Idarom ka. Agayabak iti pan nakabag iti lintag. Ha? Ad-adan ti panagpagunggan ni Abner tia Sofia. Kaslaawan iti bukod na apanunot. Tinulungan nak ni Pilar tapno makaruk-atak. Kat uray di nakasangpet akon agtigtigargara kang sangsangit. Nakapungtot ni tatang anangublag manen kanyak kat impang tana ni Abner. Kalpasan ti sumagmamano alawas nagparang ni Abner kanyak. Naira na idi nga awan ni tatang iti palaymi. Kat kastoy man dagiti pasamak tia Sofia. Till the end. But times change. Ano tinapasamak mo, Abner? Nakakutkutungkan. Apay nagtiktigargar ka? Ano, Risa? Panghasim. Tulungan nak. Kasapulak ti droga. Isardong mo kuman na itaap ni. Kung nakakasapulak ti droga, anya ka di. No talaga nga ayatan nak. Itot mo ka nak ti kasapulak. Ha? Anya ti kayat asawan da itoy. Apay nga da ni Abner. Hoy! Si Kalakay. No diyo kayat amatay kayo nga agama. Ikandak iti droga. Risa, adaywam da ita alalaki. Sumurot ka kanyak. Agpatulong ta kadagiti karuba. Tapno matiliw ni Abner. Isuko ta kadagiti pulis. Saan ka makaliklik kanyak? Abner! Ipatan na! Hayop kayo nga agama. Da kayo tiga po na anabalod ti anak ko.
ket si kaababae ti gapuna no apay anagbalin adurugista ti anak ko. Sanda ko maapabasulan na naaman siya. Namin adu a kinasaritak ni Abner. Ngam saan na nga impangag. Da kayo ti aking baso. Ta saan nyo anaywanan anaimbag ti anak yo. Awan pain mo a babae. Babalawan na kidi. Imbes apabasulan dak. Asikasuan nyo kumatipan na kapaagas ni Abner. Sakbay amadadaal amamin pinsan ti biyag na. Siya kidin ti isurop. Sika tinang dadaal iti biyag ti anak ko. Dama ko nga dan iti rehab ni Abner. Apay nagluluha ka, Risa? Malading hitanap iti nagtungpalan ti biyag ni Abner, Pilar. No impangang na kuma. Saan ko maakasto iti nagtungpalan na? Basol na matlaeng. Saan na nga inilala ti patempatagyo? Napatpatagkan ko ano ti barkada na. Katita ti pagdaksan na ti adot kwartana. Kan dosa ni nanaaman siya daytan. Saan arumbang ani Abner tagi karo ti panaglablabas ti inana? Kat sapay ko tamaimbagan matla. Ngam na mapanagdakan ang naglakla ko iti droga. Kalpasan na maimbagan iti rehab, sigurado, maibalod tumat lang. Dugay am ti kaaruba tayo analimod nga aglakla ko iti droga. Simukudan, agraman kadagiti agdrog-droga. Simukudan, agraman dagiti agdrog-droga. Adon ti napapatay kapo iti droga, tatang. Nagasat, tasan anairaman ni Abner. Ay, mustangatan iti rehab. Hindi ka mo, tatang. Nabayagan na jak sinarungkara. Nasaya at launay anak ko. Rumbang alipata mon. Numaimbagan pa'y. Saan kan ang makisinublan kan kwa na? Saan tayo napagsaritaan ni Abner, tata? Kahit sapay ko tama amiris ni Nana Amansya. Adakkel ti nagliwayan na ti panakay gumon ti anak na iti droga. Itaya pa'y lang uray kini Pilar dito'y parke. Nanipatan ng samatan. Wow! Nagpipintasan dagiti ang sabong. Risa, sabong para ken ka. Abner? Nagbasulak ken ka. Kat pakawanan na kuma. No impamaysak kuma ti imatang ko ken ka. Diyak kuma na isungsung kadagiti barkada ka nagdroga. Saanan ang may sublitin na palabas? Ngam naglagi pa. Nga dapay masakbayam. Wen, ngam narigatan na may sublit amin. Kas kuma iti panagayat mo asinayang ko. Diya ka mo. Noon niya ti sawak may panggap iti na itaabanak. Pangaasim, Risa. Awatam dati asabong nga isagot ko para ken ka. Ken, adda na pintas nga ipadamag ko. Nagbalbaliwan ni mama. Nagtultuloy ni Abner anang paspasyal kanyak kat nakitak ti dakkel ang nagbaliwan na tia Sofia. Impaghamok ti sabong ti rosas nga insagot idi kanyak ni Abner kat inyipit ko iti maysa kadagiti libro nga iso ti ibilang ko a recuerdo.
O siya kadrama, dito tayo pa lang nagpatingga. Ngayon, padaanan pa tayo sa marsaro ngayon kami upload. Iti dito nga channel tayo. Ta sigurado kada dupay itin tayo mapidot nga adal. Babayan kadagiti agkakapintas ng Ilocano drama. Ken, di mo metten kumaliblipatan iti ag-subscribe. Babush!